se ita fa'asua awawa umautinoa ole usomonita ua ua mana ia mafutanga o tātou tukulanga e moa i o fautumonga ole o la fa'aleanana sauia lewo Moya Keriso, sauia lewo. Moya Keriso, sauia lewo. Moya Keriso, sauia lewo. Moya Keriso, watala. Wasoleanga, Yesu oletanga. Uleanga, watala. Wasoleanga, Yesu oletanga. Uleanga. se fulmaltasi malo le fatotoa malo fo il fa malolosi te te fo I ma fe au sa fe nga ia I le matanga o le nei vai aso o le fo I ua mawar fa poponga o le tatou por kalame pio masania I lungo le ala te fa sala lau le Blue TV le Pacific Health Talanoa I le nei fo I vaenga o le aso malo le fa malolosi tel tonu o lo manuia lava I ro tatou watinu atunu le telo tiu te le ngate nei New Zealand ia fa pe fo I Samoa ma so o se atunu o lo fa pena o na nopia I ro tatou watinu ia I le telo fe au matiu so fe nga iai ai ia le fa mo tele lava o se sile tuinga tele lava I tono au kilani o le fa tanu ina ia I le aso to nai o le vai aso nei e fia failo atu o le ua maua le vanoa le tatou por kalame ia ma le sunga ia au mua to vaenga o se tasi fo I o toa manu a manu Samoa Legends o le sunga ia ungua ia o loa sau loa si la fia ele la rolangi le ta longa le lakapi fai mai isi ia o le best number 13 lava lea I le talafa aso le pito le lakapi o le ua mafuta mai ele sunga ia ungua se I fai se tatou tala e tusai fo I ma le fa moe o le sleeves up drive-through vaccination o le whatanuina le totono o Central Auckland I Sandringham ia le lei lava le tātou fesiringia fo'i o le sunga ia o moe tusai ma le whamoe manatua o lea lava o loo maua lunga le numero o tangata Pasifika ma tangata Maoli ele I whai o la tui pui o le mafuanga fo'i lea o loo wha solo I pea le tele o ia whamoe o tuinga o le COVID-19 o no lo tau fai lava ia le matanga luenga le soifua maloloina I le ngata ilea o nanga wha Pasifika I le soifua maloloina ina ia mobilize ma ia reach out tatu tangata e le o mawhai lava o na o atu iai ia telo wha mtalanga ma wha maunga e tusai ia ma le COVID-19 ai le uavala ma wha alo o te wha talo wha tuai ia I le tatou malo wha lorongia le sunga ia au mua to vaenga talo wha mua Ya, fatalo fatu I lau sunga I le taitai e pokalame lau sunga Lorenzo, o lolo aso hui le toe mo se wheloinga. Ia ai whaftai tele mo le avanoa, le nei tu lai fatalo falo ia tuai, whafonga foi ar tātua tunu, ia me se foi tangata Pasifika I tono le atunu nei o New Zealand, ia po Aotearoa, ia maleanganga falo alo, ia fatalo falava. Talo falava ia mo le silifia foi o tātou watunu e le ngata la o le lau silafia o au mua to vaenga I totono o le langi le talonga le lakapi ia ai o le sunga foi ia au mua se tasi le o sui a whaasala lau le foi sa fai masui o le tātou watunu o Samoa I lunga o le ala le Sky Sports e le vai taimi tonu lava le sa whaamanatuina ia le vai aso le ngana Samoa uilia o lo nga lue fo I matautua ia le sunga ia au mua to vaenga I le matanga luenga le soifo maloloina PHO por le Primary Health Organization ale Alliance Health Plus o Alliance Health Plus la le lo va alua ia manisi fo I o fala potpotonga o wa lava ia fa mo o le nei fo ia sto na ia au mua
o le alafo atu le anga o le ua e tu mai le foi i le tai moina o le tatou wha moe le o le Slaves Up drive-through vaccination events. E ma whaira e tala, ia o a foi nisi o vahenga i te tau lava o na sila fia lo tatou watu nuu. Ia mai whailo mai foi po o ai o lo o whapena o na taita ia ia matai mua i le whaenga soloina o le tatou wha moe le. Ia, whaatai Lorenzo Mole Avanoa. Ia o le tūlanga la tau ia le toi pose li lo foi whaafonga le tunu. Ia o lo whapena lava ona tusai foi ma le whaafisili. Ia o tūlanga whapena ia mai se le awhiai o le larolangi ia mai se foi atunu o lo tātou nofo mau mawai. I whapena fo tātou atunu o Samoa. Ia tātou lava nenga luenga lo whapena lava on tai mua i foi to tele foi o fo mai. Ia mai se foi la tau o fo mai Pasifika o lo whapena ona tonu o New Zealand nei. Ia tātonu le ua e se tō wha, ia mse foi o se whilangaloa e foi le tunga le whawhengainga ia whetuna e liwa ana. Ia o nisi lama tūlanga foi le vai alofa foi nisi o tātanga te tonu au kilani tūtonu. Ia me se foi o le tōte le o le whakasā o lo whapena foi o ngā lua whatasi. Ia o le matoile ngā whaftai, ia mo ilanga o tātou lo foi o lo ngā lua foi tonu le soifo maloloina. Ia au noa lau foi ia ma le ina ngā lo o lau whai ngā renga tofu. Ia e te mtatono foi le mwhai on whataunu ina nei wha moe moe o le matoile ngā whaftai foi le e whakasā i te leo i lau whai ngā renga to ina ma rātou whantua. Ia le mwhai foi on tale ina o le nei wha moe moe. Ia ma le lango sua foi i tātou, ma se foi lau sunga Lorenzo, ele toi posi lilo wa te tonu la ele yo lo fa pena la vaona e ngalu e foi tonu so fo malo loina ele ngata foi le ofisa fa sala ya fa pena foi la to tonu le le tunu ala le so fo malo ye pe la le fo mo ne ya vano e fa pena on pa la wilo ai ya morsi lo fi le yo wala to yo ta wole nga ta mo ya ro ye la muy la to lo fa pena ona ta yulu yai. Ia pe o le aunga lea sa whatausanga mai foi le sunga whawhengainga manisi foi o whapena o na ngalu ia. Ina ia pe iai manisi foi o uso foi sa ta alu foi mo le atunu. Ina mwhai o na whatupulia i foi lo sofia o tātua atunu, morsi la fia. Ia o ele mwhai foi o na so na sausitanga ta alu po ta alu. I me whapene, ale whai se tui lago umano whasa o whaitua ale whai al tui awalama ni saui i oe. Ya, le ana i Lorenzo ole ori umana i ole tabo foi sa tau tua foi le awol maunsa mo le fai umauna tau tui mona tau ainga i ole. Ori tu la fonu martasi ana le amsopa tamatuai a le fai alo tui awane e soso mai i ole. Ia ono le usita ia la foi au tu la fonu mai inga foi ole tulanga woi le famai pisi la langi. E pe tu langa lana o le la ua o mato o mai e lango o a foi ni la funa mo merso sa ni le aso ia o fa pena ona au tasi foi ia fina ngalo foi o uso sa tau ina fu ala foi le awol tatu no le montamo ia le la o mato o mai o pongi le fa mo le mo le aso to na ia sa nei ia e pe o le tu langa na ia tatonu o fa pena ona ia foi le foma ia le fionga ia futai ia le to posi lilo ia pe ia leo la fa foina foi ia le aso fo mai o la taita ia mala na foi ngarenga ia manisi foi o na ngala fa so fo malo ni no fa pena on no mai fa tasi ngalu ia ina ia tam fai on una ia to telo ta tangata e foi el tui Whaftai au mua matango fia ia le saunoanga. O le mea pito i sili o na mata ina i le wha ngā solo ina o wha moe nei o le tui pui mo le community mai se le Pasifika ma Maoli. O le ngā lulu e whatasi, e le ngatai e ka le sia o wha la potonga tu maoti o mafutanga e ka le sia o mafutanga nuu ia o nai mafutanga la iti a tala vou ia o le associate a tamatuai le tātou manu Samoa ia o lava fu i alo matama whanau Pasifika i tonu o so o se wha langa mai so se talonga ia ua tātou tutu whatasi ua sao i lava le maure nei tātou te tau ave ua tātou Samoa tutu whatasi ia
ua le puipui o le tātou atunuu mai lenei faamai o le COVID-19 o lea foʻi ua maua le tatou polokalame au mua pe foʻi nai failo salo la auai e foʻi ia le afioga iā fesolaʻi vaaiga tuiga mala o se tasi foʻi o toa manumanu o le tatou manu Samoa toa Samoa faatasi foʻi la ma le All Blacks ia le gata foʻi lai lea ia masalo e auai foʻi ma le uso iā la matone ia faapea foʻi la ae vaia la ia matamua Filipo Saena ia fai o ia o lea faasā mani ia e fatalo fatu ia le tatou polokalame ia au mua Filipo Saena au mua o le foʻi e maua le tatou polokalame se pei lava ia i ma le tatou tamo o tofiga fepuleaʻi le tatou faamoemoe le fai ona e faamanino mai le vaega ia e pei o le ua saunoina e lau tunga Lorenzo e moni leia o le sa taua foʻi e le tatou i latou foʻi tono le kalesia o lo galulua matapinaina ia le ua faamautuina mai ia o le aiai inā ia le wini numero tasi lo tofinga io numero tasi la tofinga le wini ia e propo la tu ngamala ia fesola io e pela tu langalana ia o Filipo la to ia matamua e o la lo ka le lo i tana io ia se uso na io la o fatto ia o felwa io ia o tu langana Lorenzo mataina fo nei yaso ia ato no fo io o ta pena mo fo ia le tonga ia pulai ia wa foi le famoemoe le astronaut a Lorenzo mo le tulaga Lorenzo le tamataina maiga o tuina ia e se tāu o le mele o le faiga foi o se aʻogaina ia faapena ona manino ma ia faapena ona manino lelei foi tagata ia natou filifiliga fai ia na foi te silafia le amataga mai ia sa faafaigatā lava ana tau faafio filitui ia o se talafoina ia na fai atu ona sa faapena ona matou amatalia mai le Lions Half Plus ia te masafoina ini se ona sa faapena ona matou finagalo ia lau faigaluega faafetai foi lau faigaluega i le aʻe foʻi o se finagalo e o atu itua foi le faamalamalama ia le faiga o le tui ma ia manino e o isa faigofie mai le sivaega toʻatele lava ia na isi foi aulotu ele fo tasi fo se aulotu tasi o e kalesia ese sa faapena ona o atu iai ia malatou taliaina le faiga o le tui e pe o lesi laga atulaga ia peitaʻi lea la ua o mai foʻi lana ia na foi o lo faapena ona galua e lausuga ia tatonu foi ua tele foʻi ninofoaga ma kalesia maisi o le au o faifaigaluega o aʻoga ia sa faapena foʻi ona e taʻamilo ia ona o le tau o le tau o mai i o tātou tangata Pasifika. Ina ia whaataunuina tui, ia pe o tūlanga nā Lorenzo le tūlai mai o le whaamai nei vai tau. Whaftai au mua. Sa au tau fesili atu lawa le tūlanga lea o le savalia mua o e kalesia ia ai maise o whala putonga o loo tele na au waia ina i o tātou tangata. Lea ngau lea lawa sa mai tau wina lawa le tātou porkalame ia le te pose lilo le Alliance South Plus le sa a ngai lawa i tua i e kalesia. E whapena o na whamatala, e leo le whaatino ino le tuipui peitai, o lea sa valia mua e au mua ia e le ngata fo i lea, i o le whionga ia loli me sa Channing manisi, o lau whainga luenga le soifua malolo ina tangata Pasifika ma tangata Samoa. Sa sia mua la vai kalesia, e le ia whaamala malama le vai la au, o le tuipui, o le au ngā, o le mafuanga i te tau wai, o na whailo tuipui. Ai le i whaasavalia na le whainga le tui. Ai ina ua mai ala o na whai ia whiutana inga ma whaatale noanga ia i le whalo se fua maloloina ma i kalesia. Ia ona whatu a wha ngā sono tu lora i o whainga le tuipui. E lu watu la le whainga le tuipui. O la ua nofo manino ma nofo malama le tangata. Ia i le tuipui le COVID-19 e fua ai ia lana whai unga. Au mua o le fui o te wawai atu i le tāpepo o whamatalanga. I le ata o le tangata leo lo tu ina mai i lungo le ata. E fōringa mai o se tala vou. E mawhai ona e whailo ia le aunga lava ia ma le whaamoemoe. E fōringa mai o le tātou whaamoemoe le nei o le Sleeves Up Drive for Vaccination. O lea lava o lo oa ngā i le whaamamafa ia ma le tilo o le tātou ale kalesia. Ina ia maua pe lewa noa e whai e tupui o tupulanga tala vou. E mai se lava le tausanga lea i le wā o le sefulu luanga i le tolu sefulu. E mwhai ona e whaamanino mai whaamanimolea o mua.
Moni lele tulanga lea e pe nau si silatu ia Lorenzo le fa lawi lona ia o tala vau lava e pe o le taimi ne o le ua maua no alo mo fa nau tala vau nei ma le sifulua a ngai lunga le taimi nei o se ava no taua tele aua e mo mia telefoi le pui pui o tātou alo mo fa nau ia e pe ila ma le tulanga le na tupu sa mo e o fa te mine o le fangu la fo ia ele ngata fo ina i tu tala vo ia o na uru ngari fo na la fo i ua ia to mai kina iti ele ngata fo la nei tu ia fa pe na ona fai uma tu o ala mo fa na e te sila fia Lorenzo e ma tu tata no fo to e fo ia so la isa mo na fai mo meu komiti atina e lua tuana le fo mai le to mai tai tau si soifua i polo ma tua sa fo mai naso e o tu lava la i tua e fa sa vale tu ingo ta mai e sia tau e pe o tu langa la na le pe o fa ma fa la fo ya tele tono e kalesia ina ia to ya sia po o iai lava nisi o alo mo fa na uri fa ina la tu ia na ia no ia e pe o le autula na o tele la fo ia o nisi o mo le ua fa pe na na fo fo ina mo o ma tu fo o lo anga ila mai te lo tu planta vo na fo te sila fia sa e na fo ona e mafuta tu fo inisi fo o nga renga ua tu na ya tu e na fo sa e ilo e lava ona lo na ina ia fa pe na ona ta i mai o ta tu tanga ia pe o tala vo na vale o te le nga io e pe o na na e se ta ua a Lorenzo Paftai au mua. E pe o le tulanga na o leo lo ia ilanga o lea lava lo o maua mai wha mau maunga le matanga luenga le soifua malolo ina. O lo palasi maua lalo pe ilalo i le numera. O nai whanau o lo o ele i whaia tui pui pui o COVID-19 i wapitai. O lea sa e ta ua le tulanga leo le whare komiti. Ese le mana i o le mauro lea. Lea ua manatua la i nei ele ini whainga nuu peitai. Ua avea lava i ka le sia ia mamafutanga wha le nuu i nei tono ni sila. E se le mana i o tūlanga le sa e ta ua au mua i le uia lea o e kale sia. Ia ua lava le kili vaino por kalame whale soifua malolo ina whapea. Tai peila le whainga le tui pui pui. O leisi vaenga ta ua ia tea ulava i o le wha moe lea au mua. O le iai lea o le whesota inga, o le tū whale soifua malolo ina, o lo iai ma le whesota inga, o le tū whale anganga, ia le ngata fo i lea. Ia o lo iai matai to tono le kale sia, au wā le tū whale anganu, e wholenga mai. O lea ua au wai umai i ia le tafa tonu lea. Fuala i se tasi fo i lea e whesiri ngia, se fina ngalo, ia po le tofa, ia po se wha amana malama ina o le tui pui pui. My perspectives o mai e tolu. E mawhai ona e wha manino ma le tūlanga lea wha mole au mua wai. O te tale tonu. Sa whea lava i le fina ngalo le sunga le wha whenga inga e meso le kale sia ma o tau o lo tū whata sia le nei wha moe. Tūlanga ia mau tū le tū whale tino, o le tū whale anganga, ia le ngata fo i lea. O le anganu, e mawhai ona e sau no mai wha mole au mua. O le tonu awa e sauno e Lorenzo ele to ilo foi ia tulanga na o le tulanga tonu ane a sila e Lorenzo ile mele a ngai ai o te mana tua la val te mina amataina o tu au rotu o le tatalo mai lea la whainga renga au mai tua i au rotu e whaere tui e anua i alua ia e sa o lava ia fo ia inga ono tūlanga le pui pui nga mai a saunga le muni tui au alua ia ia leo au toi fo ia o toi fo ia men mana o mai la whainga renga e pe la le tūlanga le ia e moni le lava e o lua lava le whakeo siano o le tātou tū ma le anu whasamo o tūlanga o mana o lau fo ia la le moni mauna mai tau Lorenzo ele ai ase si wanga yanga yele malo e moi vole le telo fa pape la ile o la val pali mio ale anga ya malo le inisi au lotu lava na ko au lotu le o fai manu fai ma ainga fai mai tu malo ele si me mo o matu ya e moi la fo ya o fai nga renga manisho fa la butonga ele tu sala o la walo mo mau au lotu lava anga ya ia ole tūlanga nai la uia wa ai o wae. Au leo
o nanga whalapitonga e mau e lea whai o le telo tangata Pasifika. O to tonu e ka le sia ma au notu ese ese. Lea lai le o te whaasa o le lea lau saunoanga lea o ai. O lea ma lea lava po ai ai a ngai ai. E le ai lava ia ngai lava i lau whaingarenga. E pe o le tūlanga na e se le tā u ai. Ia e iei fo ia taimi fo ia a whai fo ia plans al pālai. E ka milo le mau plans. O ka kou. Ka le fia wa ai lava. Ioi. O ka kou ka ankai whaingo fie. A kuai lo fo se mea. E kuai lo. O ngā wawenga o mai le fia au wai o tatangata. Ia pēnā tūlanga nai la uia wa ia. Fa pēnā la wā tūlanga le mea. O tātou a manao se mea. Ia tūlunga sa wat. Marira wau. O tūlanga na. Ai tau tele whātari whapē. Te i o mai tangata pēa. O tūlanga na. Ai se tā ua o le ua e sau no tonu al tā ua o tūlanga na o le o whātasi o whapē. Kano ma tūmanga o le o whainga o ngaruenga ni. Ia oai le o tātou vai ei. O whea na vai a ngai ei. O afu i ngaruenga manisi tūlanga. E tātou te toi fo i la vai le basics ma le mea whaingo whea. Whaingo whea. E hoi o. E ka koe. Ai lo ka whai koe ngā game plan. Fo ngā le whai a kua. Lau o ki lau a timi. Ai ka peo ai le. Ioi. Peo tūlanga na Lorenzo peo le e whafsingia. Whaftai nei ale manino le vaenga le le ngai ai lava ia me se lava tupulanga tala vou o le to tele o ila to fai mai o ma fua ona le fai alo mato tui pui ona o le mato tali to nunga fa le nganga o le mato tali to nunga fu le fai mai o le tui pui i o le fai lunga o le manu fe au o le manu fe ai fai mai o le tui pui ia o lo iai mai si mo meo o a fo o device fo i to tono tui pui ia o le monitor ila ia o fo ngale so se fai ngalo lang ia ma ua matua i confuse o mai tato i tale to lunga fa pea misinformation uilia amol mole au mo le fo te va ia tu i le ta pe po fam talanga ma o tu langa fo ile o te fia fa manino fa mole au mo to telo tanga taua fesili mai atia ai se a ua incentivize ai events ia ai se a ua taua na wai tangata e ala incentives o vouchers o tu whaanga o tau mafa po food parcels ai se a o lau tali whaingo fia au mua e lea milionea pe le mau oa uma ainga e ai ainga e mana o mia le fisosoani e ai inga o loo e mana o mia i le voucher utu le ta vale e ai inga e mana o mia le voucher fai le fatau e ma fai ona e sau no fa manino mai le vai nga le o le te vai atu tato pepo fo mtalanga o le fo elo ia nei fa manu yanga ia mo le tangata la vai e mana o mia a fai la va e le e tele mana o mia le na o wa nga ila vai fai lo tui pui ia ma e to tu moli pe a fai e tele mana o mia le voucher ia po le food parcels a la sau no me ia mo e fa manino le ia vai nga ia mo le fa mo Ia e tau foi na ia atu a sesitu. Ia e foi mo meo aikia foi mo me kokia ia. O me va pena. Ia ele va pe foi ia sa va pena foi na tupu mo fo te mile sa fai ele ina o tau no mai le covid tau sanga o tu na. Lua fe lua sfulu. Ia sa va pena foi o me foi na sa ia sa tu atu foi ni o tau mafai. Ainga pe umo na fai le siaki o lo test o siaki o el covid. Ia o le ala vai o nei mai tau ia wae o le tūlanga la vana a whapea foi ua mawhai na whai isi whalapitonga manisi foi atunu. Ia tau foi na mawhai pea na e sau noa e mo mia foi tangata le ina fisosoani utu o le ta vale. Ioe, ia me se foi o e whai fusina tau maftanga pea uma le taimi e whai tui. Foi e mga o mia le koe whawhanga foi le o maaortino. Ya wana fai tui. Ya, o loko fai le. Ya, e fai isi nga vai manu, ya po si nga vai vela. Ya, me se foi si tau maftanga e koe faa. Ya, i ele ki nga foi. Ya, mo wale mahalosi. Ya, ale tau o foi na inafi so soani. Ya, wae, e peo tūlanga aia. O lae o lo fia, ai nei tamaiti. Ai nei ala, a musu ma makamumuli isi. Ya, kusa
E kusa e whai mai play 5 time we are okay. Ala whai mangi ka meki, I'm hungry. Ioi, ioi, ala whai mangi ka meki. Fia, ai, ale o karila ka makua. No, we are, ola e okay, ola, ia, o mea ia o le tupu, alo o iai fi so whani mwhai. Ia, pe vola o nei ia wanoa o fuina. O nana wangu au mai le maro, o mea fo ia. O laua mai le maro, e toi fo ia tuai ta tangata. Marira. Ele whapea la o se mea fo lea se si wai, le si se milio nge, ngofo a Lorenzo, ngofo a wakunge, ia, o mea o lai mai le maro, o kōku pea reo koe a waku. Ia, so swani whai se mea ai o le ainga, mi se tamiti. Whaftai au mua. Ia, tui nā tūne nei awa noa mō sau noa ngā whaiu. O oe o se tasi o toa manu o le tātou au, e wha me melo i airo tātou atu nuu ma o me mita i le manu sa moa. Ai o lea fo i e te tai mua, ia ma whapena ona e tau ana uina pea le atu nuu, e anga i mai e whaitu i pui o COVID-19 fuluiva. O lea wa mahea o na whai i alau tui, o lona winga. A tau sila tu ya au mua sa mua mana whaafonga anga e mai se lau sila mai. O loo malolo ina le leila wa au mua e fōringa mai la. O le matua i se la wa whamatalanga i o lo whapena ona whea vea i lunga upenga te whailangi whai mai. Ia o le tui pui o to tele ua mari liu ma mai mau le soifua. Ai le leo na e sau noa whamole au mua, ia wāse sau noa ngā whai u il tapo inga whai o tātou watu nuu, mo le whamoe le asto na inei. Moni lei le saunoanga Lorenzo. O le tūlanga ne le tele o le mau ngā sāne tūla. Ia e umani ala whiwhiringa tangata. Nera. O me fo ia o whaasana lau mai tangata. Ia tātou nofo. O tele mau pisi nisi. O whai pisi nisi kanga kai rungo a wala kele vave ngai. Adi. E pe o tūlanga na e a fo inga kako mana malama iai. Revo o koe ngā me fonga o le kesia o le kele o lo waru rungo ngai mea. E wha mai e mawane fio. Ia o ngā me o me fonga le o whai eisi. O pe o folo fole le pisi nisi fole. Alelo. E o mea ngā lai. E fole mol kau wha wale riskai. Kala kusao. Lorenzo, o le a fie lava finangalo ai mese e wha fonga le atinu. O au. Ta whai au tala i o ainga. Pai foi au tala i a uo ma ke wama laka le au o kare foi lau umanga whai ai. Ia o umala ma foi e whai le kui. Ora o kala la le lenga whai Lorenzo. E le a whai ngā se si ui le whapeo o la whai aku o ngā whai e la i le ai. O la o kala ngā whai o a inga o whaku. A whai e le whai alo kui. A whai a ke uanu o le ase me kupu mai a o e le o le whai alo kui. O ka ngakaro a inga o a uo ma ke laka. O la ukala e au kou, e le ma i mau asa o lo i maka o ke kangi ai. Ioi. O ke le aruaku fo ia i lo oku. Ioi. O la ukala ngā lemu whai. Ioi. Ia e whamai, e mau kala. O whea kule ai. O le kala sa oa, le whai aku. Lira. Ioi. Lira. O le winga, e alanga le o ke le mai mau asa o lo i maka. Nga fo i o le ua leva. Le kala le whamau mau ke le i mauangi whamakalanga, mau ke le mauangi information. Awa koe ngā kala le loke wa ai o kuiai. Ai ngā kupu mara ko wiki kausanga la. Wa alu whaasolo a kore. O kala i whamau. Mau ke le iloanga, mau ke le i mauangi. Ioi. Le ingi singo mai a. Sorry. O le makua. E o lo kala la le Lorenzo ngā whai o pangakai o ai. Ma uongi. Ioi. Ia ele whapela lo whakula whai, o au ke whai sao e. O ke le aluaku pe a whai mai ua umalo ora. O ke le mai maua so lo i maka, o le a o kangi a kua iau ai. Madi. Ioi. O lau ngā whi au ia, a inga ma uola laka. Ioi. Ioi. Ia, au ke le whai foi lai e a mea o mai e whai le kui pia le ai. Ngā tauanga lau whi au. A whai au lea me kupu mai, ia, ioi. Whaftai au mua. O tūlanga nā, Lorenzo, a le wha moe le lastoa lai. Nusalo se au o tele, a mai se la fōi o lo iai ngai ka ngaka, ia, mai sia ka mai area 4 le centro lea, ia a kongo lai e nisi
sang mai atu iai ia ma whatau foi o la tau tui ia pe o tūlanga na ai whaafitai Lorenzo i lau tau tua me se foi e le ngata i le au nanga whaasoi fu maru ia a o lo sao fu i lunga o le ea e ale whaasa launga ia o tūlanga le o iai oi o le ala mai ke alu e whaasa launga ngā la maka longo wai ke koe longo mai ai malo la ma ta uso atu vane o paia mo manu ia me se foi whaafonga foi Samoa nei tula me se foi Pasifika ia le ai tātou mai tasi ia me se tu atu wha moe lea i le aso tōna i o mua ia i le lofa ma le anga le lei o le tua Lorenzo ia ve fo nei tula mo le tu fo ia se nganga wha alofa atu le sunga le whawhengai ngai aliwa ana ia i le whengai ma ngase fo i o si ona tu ia talo le lofo le li ia whapena ona iai le lona anga le lei ia le malosu le tino le mawhawhau si sili a nganga mo le tina e mo si fo le ainga ia alofa atu le sunga le whawhengai ia mo le fo i lofa anga i lau sunga le li whasan lau mo si fo o le li fo mai o wa e tele la mau to finga e hosi taimi tātou whiloa. Ia e maro lava le tautua maro hoi le on sa i lau sunga, me se hoi tau uso atu o le uso. Ne lau ia mo man, ia whaftai tele mo le wanoa Lorenzo. After lava I lau sunga mua so vaenga o stasio to manu le tatou manu Samoa ia o e sau le tūlanga lea sa e whapea mai ai a whai e maliu stasi o au whauo ia po stasi fo i o le ainga ono le COVID-19 furuiva ai le I whai e sa tūpui ia e te lea ngā i e se maliu o le winga moni la vai o sau noanga ia te au lava ia e fōringa mai e le saunga le mu o le no winga a whai o le sa maua tangata na COVID-19 furuiva ai rua so ia o le sa whai le sa usta I mawhele tui. I nei te ua maua I mau ia o le asa usta I mawhele tui ui lea. Whaftai tele la wha au mua e manu ia la wha moe tātou wheroa ia I oi le stona I so I fua ia manu ia. The Sleeves Up Saturday Central Auckland Pacifica event, free COVID-19 vaccination. Arm yourself and your family, 12 plus years, when this Saturday, the 20th of November 2021, where at number 2 to 6, Calgary Street, Sandringham. The time, it opens from 9 a.m. to 5 p.m. The first 100 cars receive a gift. There will be free vouchers or food parcels for everyone that gets vaccinated. If you are 12 or 18, 12 to 18 years, you can go in the draw to win a book. So come along and meet Tafinga Fepuleai and ex Manu Samoa players. There will be live DJ, live entertainment, and good vibes. That's what our young people are after. Now head down to our Sleeves Up Saturday drive-through vaccination event. I will try and get to Whinga Whepuleai on our Pacific Health Talanoa tomorrow, but on Thursday on PMN Samoa at 4 o'clock, Talanoa, Pacific Health Talanoa will talk to Reverend Whiatunai Liwa Ana more about this event, specifically from a biblical or spiritual perspective, because I think it will be good for our young people. Whailale whaila tupui awane ngalo le tātou wha moe lea, I le aso tona I nei te tala, I le iwa I le tai au se ia paha, ia lava le lima I le awhiawhi, tele ni so wha manuianga, ia ua lava, ia le tala ato au, ia malea whiwhiwa ato le pa ia mana mamano le tātou atunuu, e whai lau tui pui o le COVID-19 fuiva. Ia manatu, o le tātou poru kalami ala mo nei aso, whamalia atu Samoa, ona ua le ava no maila whionga ia tui whasasina Maria la whaele, ia ona onisi o whono tanga I le tele for your events, o lo wha ngā solo I le nei fo I vai aso. Ai o le aso atai au, o le amaua le isia whapopongo le tātou Pacific Health Talanoa, I lunga lana o le Blue TV, whatase fo I manisi o events, o le a wha ngā solo I le wha ingo le nei vai aso, ia ai o le atu ina atu ia le tātou tala popo ia mo le COVID-19 fuiva le nei aso. E tu sai fo I male whamaumaunga mai le matanga luenga le soifua malolo ina. Oh my life. A record number of new cases in New Zealand. Today, the COVID updates
222 new cases in the community, 197 in Auckland, 20 in the Waikato, 1 in Northland, and 4 in Wairarapa and Lakes. Mau ila fa ingai lua se forma le lua ila tau u mau il fa mai o COVID is fluiva ile nei yaso. Ya iva se forma tasi ila tau o lo fata o to le tonu o fa mai ma le to fitu o lo tonu o potu tinga ina pola ICU. Samoa o le nau e fa fonga mai, the numbers are still going up, still going up. E le mawhai. Ona sau I lalo le numera o I la tau e mau e wha mai o COVID is furu iwa. Pe ale whai alo tui. And o le winga la tara, the evidence is that 80 to 90% of people that are in a hospital infected with COVID-19 are unvaccinated. Ele whai atu pui o la tau ia. Valu se fulu le iwa se fulu pasene o ila tau o lo whata o to lia whal mai taimile nei. O tangata le whai atu pui. The other percentage of 20 or 10% have had one dose. O le no winga, e lo iese si tonu whal mai taimile nei, the 91 people that are in a hospital currently, e lo iese si tonu whal mai taimile nei, ua uma o na whai umatu I e lua. Ia, toi whau tu atu le tātou Pacific Health tala noa. Ia mane Blue TV, ilma manu mat pa iro tātou watu nu. Aua tātou te no whai. Do not wait until you are infected. Don't wait until you've got COVID-19. Langa wato tele ia tangata ua mani liu mai ai. And you don't want to put yourself through that pain and that experience of you don't want to suffer from a shortage of breathe, le little lava le ea ia matau fa le tonu ila manava yo mama ia me fa longo atu wa matu inga pelu lo tino wa e le lava wa e le mafaya se mea. Have a look at one of the a very popular broadcaster in New Zealand, Duncan Kano. Look him up and look what he said about COVID-19. I will see you tomorrow with more updates about vaccination events and more about Pacific Health. On behalf of Blue TV, thank you so much for tuning in. Thank you for watching us, and we will see you tomorrow. Don't forget to tune in at 5 o'clock on Tautaiae with Asiata, only here on Blue TV. By Pacific, for Pacific. So far, so far. And greetings to you all. Save the date on your calendar, whānau, to come on down to Efakasa Assembly Hub 20th of November. On 2/6 Calgary Street to get your vaccination. So we could stop the spread of the Delta variant across New Zealand. Remember, getting vaccinated is your one step closer to visiting your friends and whānau around the globe. So we can enjoy the Christmas holidays with our loved ones. Get back! And one more thing, don't forget to wear your masks. Let's go!